kubor nakaslem jong nongsan Hima. Chairman bathamai ka KHADC uba lamprang bla. Hennegasngi habakren bat kinong thok kubor. Ulapan pau bo haban bud din yiki kam hapo ka district council. Ulaya thuru bagi don ki Bynta ban hapan bed hakabeyade bat ka AD rule hapo ka council. Kibana kaliang yatay kilapan pau bangi hapan Pynkylla. Namar ki don ki bamyade shu bat ka ne kapor Bynta. Namar ka Jingïaid Jong kapor. Kalau mana bayi yang berbunyi ki rule kita nak Jong nasi kita cuma menjawab soal kerja yang kita buat, kemudian punya jika house berkodok business atau pair. Di hamni mana kedua kita di bun dari haban show yang cebon dia telang berisi Jong isi ban church isi bet kemudian bet biar berbahaya jika editor makam tom ni kan loga keban peningkatan pertahan yang yang Jong council. Ya kena ke editor por belum CM ba HS Sherlan. Nak dan Jong ki nang budin em ni ndak ada mat. Hot bo menang ila jo por Jong ba HS Sherlan kum CM para por Jong chairman Jong kung yes thank you de penggari itu de la pasa ga government Henry nasi don ki Bynta ki ba dapat met ti wade gani try ya di show maka mo mene mo ni choma be modin kadon na ini bet kamu ka kam ji bet joka man try di chia ba ni ban prodo pembet pembiang ini ka edirul kepala pembiang ada Islam semua. Kumang abang yang ki kajuk juga. Ki kita mat ke bang haban pembet akan ni ka edirul kalau ki Chairman sekian Jingïaid. Kumang kita nak tu keba kerana ada rule 60C keba isyarat tu keba jiro over yes tigitur ki Kumbalong yaban kampung jaya puru nomor ba niya pasang lo kan lo inline marke eki rule kiba lo juga legislatif asal. Kadang ka ni ka jingla wala ka ba nadok mensua. Abi dai bat ka ni ka rule 128 ka ba keren ba dai bat ka jing mano balak ban tap. Tito abri tu rule 128 coba Ilaya tay pada saat apa ka ia berumur. Tuan ada yang isi puan ila sang ban pembek ini karu kiki. Teri bom menen berba tani ka dia ka Bynta juga diru berkoi. Tinggal berkoi kebuan berpemaham kanda kari karu itu lu kena kerencai ba piatek ke iki berana apa juga. Tu ada susung di ka Suki Chairman, tinggi don ni Deputy Chairman, tinggi don ki womenang ni dot kit kot cumi ka yen ki member per dia bani songlang kuno bani ya terkalang berka isi berkuih bani ya terkalang kuno bani sandur dia datang betul komiti bani dia tu yang saya bilang kerja kepada member Jingïaid.